Ndo toka bia no be sere so na Bula FM number 2 na sere isu. Bula FM number 2 en seri. Ni sambulu binaka. Se kwengo na makalele kanino anda itukutu kwena mbongi endai. Esa atiku na ririko na buguni kiana sarawo ni balusi e bunga na ilabo meraboliki na bika endau nganreba ena besinga gwendo na rebu ni kiana beta kabitiko na mate na COVID-19 en rauni na magitalangana kiana bolengai na kauma ni buli mai China me baka ni resa songo na bitambane so ni mbuli ya mai kia ena buguni mate ungo tukuna ndua na ndoni bagandindike Dr. Rohit Kishore ni lenga e bakilai e nambulo boilabo ni be mata ni tu e na toma ni tinga na kia na tumbu ka ruimbimbi kina na nonda bagabagarau. Soli na mbele mauti ki berato na tolu na ngone karato kila kasa mitaki ni rato a mokute ndo na ngoni buli mai teilebu. Roberto na ngone beitaki e ambagitini ka bitu kandua e ambagitini ka ono. Rato beitaki e nandua na dhala ni be bagamabu ataki. Mata takira tono tolu na legal aid kasato so na rongo dini kisi ne ke rua sanga bulu kapani singa ni bulo ebreli e na mata belewai e na usori rato mbe takina tolu e na yelo alo kabaka wabu hitiko e na mona liba e na rauni na maki me rana soma e lebu na inisua e na bida na bulo meongo o irna raiba e rabakadadana na venga ngada eso ni ngauni sala e pagandita na tambani bela ko yake bono mamada se LTA ni sa mau na betal noa ke na sona company ni inisua era ke ndike bina tikino go e nuindi na tambana ni LTA ni ongo e na rawo ni bagalele taga na kisi ni bagadala ka ngoni sala e ngandreba na songa ni Fiji rental car mer na rawo ni reda telangana database ni LTA e na non rendikebi o irna raiva era ndo banga taga na motoka rende taki Kiana gitu, do lagi marau tak kana no mundo gitu. Ngone tuku e parita ko kele lewere nanda uni watabuli ni swaya shipping Fiji Warriors. Sabang nama tana dorbo ena sota kene tim ni Samoa ni mataka ena bugu ni sot ni World Rugby Pacific Challenge. Kayo lewere ni reto sa taka tigo ena ngaunungo ena kena pakabinakataki na tatango maki. Na tim ni Warriors na bengen rabu ke na tim ni Samoa A na lima na kaloko na kabi ni mataka na rara na ANZ Stadium suva. May dabe kiri na pakalele kanino anda tukutuku na kena ikuri rana na siaman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM. Ni pagating ibnaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.